tak ilmu arifah Wate sahabat negara Hidup bergendara tanda perangan si kafir. Allah bertujuhlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Pragu pada masanya Duyuk perang Yahudi. Allah kafir ambil menghimpun kaji Nabi kepada Nabi. Allah kafir ambil menghimpun kaji Nabi kepada Nabi. Allah kafir kaji bergadi kepada Nabi. Hanjir tu pilih Nabi sujud bertuhan Kalam mengada ilahi Allah Nabi lagi bertuhan bermenang Lempang kafir Berkan Nabi jangan Dengan pedang sakti Allah Nabi diubah genderaan Tanda perangan si kafir Allah patuh jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi. Pragu pada masa Mana berdiri tu tak percaya Apa tak berdua Allahu Rabbi yang maha suci sidra yang esa Islam Iman tak ilmu arifah Wate sahabat negara agama Saboka Pulang agama Dan sahabat negara dalam